Zdravo svima, ja sam Miloš, nalazi tu salon Mita i pokazat ćemo vam jedno od najlakših rušenja u jiu-jitsu i u grapplingu. To je knee pick, kada imamo underhook. U suštini ovo je jedno rušenje koje bi svakom u svom početku trebalo da nauči, dosta je prosto, lako se kapira, a može da prođe u većini godina. Tako da je da krenemo. Ne znam, čovjek kada pređemo samo neke osnovne stvari kada rvamo u jiu-jitsu i grapplingu, malo je drugačije nego kad bi rvali inače rvački meč, drugačije isto od MMA-a, tako da za početak je 100-110 stav, znači najviše iz istog stava, znači šta je stav, jedan noga napred, jedan noga pozadi. Sad, druga bitna stvar jeste da moj pogled bude fokusiran na njegovu ključnu kost i uopće budem blago povijen dole. Uvek imam jednu ruku koja brani moju prednju nogu, ne želim da imam ruku ovde i onda odmah gazam single ili nešto tu i moći da me baca ovako. Znači uvijek želim da jedna moja ruka pokriva moju prednju nogu. Znači da li je to desna ruka, leva napred ili obrnuto, nije bitno. Hoćemo da počnemo osnovu i da uvijek imamo tu prednju nogu pokrivenu. E sad, kada krenemo da radimo knee pick, treba će nam neki vid underhooka. Znači underhook šta je? To je kada je moja ruka ispod njegove i sad odavde hoću da imam svoj lakat dole na plafonu i mogu da držim na bližem ramenu, na daljem ramenu i na daljem kuku. U ovom slučaju ćemo najmo samo sa hvatom ovde i kada ćemo dalje. Kako dođem do underhooka? Znači najprostija stvar, kako ja i tu ulazimo u neki, da kažemo, razmenu hvatova. Želim da budem u blagom čučnju, želim da budem dovoljno nisko, da mi ne bi hvatao glavu, a opet ne želim da budem dovoljno visoko, da mi ne bi ušao u noge. Znači neka sredina je optimalna kada pričamo o grapplingu i o jiu-jitsu. Za rvanje je to drugačije, oni su mnogo niže dole kada je slobodni stil, a grčko-rimski bi bilo dosta uspravno gore. Zato što nemaju rušiti vezane za noge. E sad, kada krenemo, znači prvo želim da osiguram neki underhook. Kako ću da osiguram underhook? Jedna prosta varijacija je da krenem običan snap down, da mu povučem glavu i da onda upucam svoju ruku unutra. Znači tu su moja vita, kako prilazimo, želim da imam moje ruke iznad njegove. I sad ovdje hoću da hvatam njegovu glavu i da ga povučem dole. Kao da povučem i on krene ili gore, hoću da plivam underhook ovdje. Da plivam svoj underhook i imam kontrolu njegove glave i da dajemo udare. E sad, kada dođemo ovdje, vidite će bukvalno krenem s tog mera, imat ćemo ovu neku situaciju da imam ja underhook, on ima neki vid overhooka i sad možemo da radimo dalje. Šta je bitno? Bitno je da moj lakat gleda ka plafonu. Znači uvijek kad imate underhook, gledajte mi na taj lakat na gore, jer ako mi lakat dole spušten, on će uvijek da vam spusti ruku, može uvijek da vam spusti ruku. Čak imate tu jednu gadnu pologu na ovo kada radite grappling, znači gledate plitko, može vam napadati u lakat i to može da bude dosta neprijatno nekad ljudi tako na to. Ako krenete radite baš onako jako i brzo, može da se povredi. Ali da bi to izbegli, uvijek što smo rekli, tu sam, povučem glavu, hvatam underhook. Underhook, lakat gore. I sad odavde hoću da radim smitom. E sad, jedna dobra stvar kada nameštamo ovo bacanje, jeste da prvo ovu nogu slovim sa puta. Znači, generalno knee pick će da bude da ja odem njegovo dalje kolno i da ga odavde bacim. E sad, ako to probam odmah odavde, neću moći. Tako da želim da uvijek probam da ovu nogu prvo napadnem. Još bolja stvar, da ga povučem ka sebi blago i sad probam da udarim ovu nogu. Kako on izbegne ovu nogu preladi? Sad hoću se spustiti malo nisko, ova ruka preladi sa bližana na dalje i okrećem palac ka polu i hvatam iza ovog kolana. Ne hvatite ovdje prstima, već hoću ceo zglob iza njegovog kolana. I sad, kako hvatam njegovu nogu, hodam ovdje pravo. Znači tu sam i ovdje i završavam direktno u side control. Znači želim, imam se ovak underhook, navuče me na sebe, krenem na prvu nogu, on izvuče i on samo trči na dalje. I mogu da ga slušam. Ajmo to želim. Znači tu smo vidite ja, krećemo da rvamo. Sad, ovdje još nekoliko bitnih stvari. Držite uvijek svoj lakat uz telo, nemojte imati lakove otvorene, onda će vam ovdje arm drag, sve živo, možda da pravite od gleda. Znači želim da budem uvijek lakovi uz telo, ruke ovdje. Također još jedna bitna stvar, uvijek su mi ramena uvučena. Kad rvamo, ne želimo nikad da nam vrat bude otvoren, da on može mi hvala po glavu da me povuče napred nazad, već hoću uvijek ima ramena uvučena, ne gledam njegovu glavu, imam dosta mogu manje da ga cimam. Znači tu smo, ramena uvučena, ruke su ovdje. Sad odavde, moja ruka iznad njegove, hvatam u glavu. Sad hoću da ga povučem i da, kako on ide gore, da krenem da ubacujem ruku unutra. Povučem, kako ide gore, hvatam ovdje underhook. Sad imamo situaciju s kojoj možemo da rvamo,
obavezno lakat ka plafonu, pazi, on ima tu dobar overhook i sada dajem rame. Znači, gledaj ću da je borba oko hvatova, ne želim da mi drži ruku, znači želim da skinem taj hvat, sada hoću da ga vučem, provam to nogu, on izmakne, sad trčim ovamo i hvatam dalje. Znači, kako hvatam ovdje, moj palac ide na njegovo dalje rame. Tu sam, hvatam i mogu da završim u side control dole, da ga izravim i da završim bacanje. Dosta prosto, dosta efikasno, nešto možete da naučite relativno brzo, a prolazite na najvišem nivou. Ajmo, želim samo brzo, tu smo, ja i mi treniramo, povučem glavu, hvatam underhook. Vidimo kako ovdje uistinu ja držim njegovu glavu i underhook. Da ga bukvalno treba da su ovo dvojne, vidimo to hoće da izvuče glavu. Sad, odavde, krećemo se malo, ovo da pomeram, kružim s tim, odavde, povučem ga, hvatam, i mogu da završim dobar knee pick. Ok? To je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, slobodno podelite. Pišite u komentarima što ćete da snimamo dalje. Ovo je, da kažemo, taj prvi klip da pokazujemo malo i rvanje. Ubacimo malo više tih rvačih tehnika, pošto ima dosta razlike kada radimo rvanje za jiu-jitsu i grappling. Nema pravično rvanje, tako da to je to. Vidimo sljedeći put. Pozdrav.